Baby, come on, mommy, I drum one. Hey! What does ye a yen chuma? It's a living testimony. Kona kwa Judy. I just are paying for 1 woman for down for any the onion seed do me. Eddie, I should share a dreading and cat to him. I dare to say a year. But there's so much bread. Na matnas na mohwe me KUMAWOOD TV. But the modi e barrel. Opportunity e wiase na okwa. Ebusua, so you say wiase na okwa dia. Make hu say e wiase your boss so na asase a owura. So radia na o mra ne amane a odidi so. Adeche ne adesanye we. Adeche o mani pada sani na adesanye o ma odman ko na odidi ne djuma. Edru nwura, odi pada sani pentem, etu ni prum efi say bibi wo ho. Edi na wo ho. Which let me say, if we are saying, and now, and can dank and keep room. The view of it in a diet. If you come away, no major prophets. I first said you may do it, and bro, may come and sing to you. I say, if we are saying, what was our open? What's not Sagion? Say a druid bra or Hino, a Bobonu could dream, not other Siano, who soon look dying, not at the Chiano or Hiney free for never. Which let's say if we are saying, and now, if you say, if we are saying, Edding, internet say, if we are say, and now. Eddie come home, never said you made Embra KUMAWOOD TV. From Monday to Friday, a free 7 to 8 p.m. Medawas. Eddie! Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And then who dreaded there? You could debrail. Who said that complain with sissing cocoa? Epe antiwakade. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And then who drank a sepan and neck? You could debrail. Women, a yama man mema. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And your cocoa Sicilia drink a sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Mr. Rotsnasi. Namen serve. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And my member brand. Na a yemay. Ah, now Edusa was said me bravo we. Sweetie, maybe come on, mommy, I drum one. Hey, what does ye a yen chuma? It's a living testimony. Kona kwa Judy. I just are paying for 1 woman for down for any the onion seed do me. FDA, I should share a dreading and cat to him. I dare to say a year. But there's so much bread. Na matnas na mohwe me KUMAWOOD TV. But the modi e barrel. Opportunity e wiase na okwa. Ebusua, so you say wiase na okwa dia. Make hu say e wiase your boss so na asase a owura. So radia na o mra ne amane a odidi so. Adeche ne adesanye we. Adeche o mani pada sani na adesanye o ma odman ko na odidi ne djuma. Edru nwura, odi pada sani pentem, etu ni prum efi say bibi wo ho. Edi na wo ho. Which let me say Otobrusu no do obo nsuo bo sorobo asase otwa asa no kotu asuo eye opanyini na obusa se opanyini no han aseda kese na mdema oye twedwampon kwame yawo ene sa ye ne da na enne wo ma menkwa ene ahoden ma ahwefo menum mienu ahia de a ne de aseda ma wo na mso me chia wo babia wo bia se me mo kwa ba ma wisia babia wo bia no kufesu bonten wa mo de hye konkron asu to yi pebre ene mesa hye obiem ene nso aba pa ho esma enson eye ewiase ena wo kwadwumadie na aduru so KUMAWOOD TV ene ampaye bidwa moma munya midin aba musumi mo minya midin aba na busa se difo be na obo nya midin nyame be na sabi wo frefre no edifo bia na nte woni nya midin mu
anase wonyame kro ba ko pa Kristofo ye hwehwe no a ye bude bi ebo ndin se eno ne Kristo nyankropon do okro no pon no anase asase a ye nim se eye nanam bo nse twayampon kwame edin ye bo eno entinam se wiase ena wokwa ente ne kame ho na dwumade wi yemfa ne pomasibre emrewo de hinta wasetene mu no ene abrabo mu no ene de biam se me de brewo wate na men se emre no meko eye mia me papa Sikadwa Nyamekese a wo ye kese one bena Nyamekese omu nchen makasa sedan konkron ka wo mo eye prophet Major Sikadwa o nchen o menchen wo fiase ye betwetwe nkomo na mebusa se odifo bia na se prophet bia na nto eye twedwa mponyankopon ni dimu na se o na nto ni nyame dim senete eye se ananye se akra wa ase me se bre no mekọ nche akra me makọ aba Major so kofi uni bibi odaruma wesi we penyini on okwa on mpabo abi na wo no ode okwa odaruma on ma mo chacha wate ama chacha da memfa no mije se wadi atum je mfa se da ma Kristofo nyina nkasa amen akra ene yeto yensa fra wa enye bone ebone so mpenifo se ikrem na ansa na ebekọ ejumade edie eyi apaye ebo mpaye esere mpaye ene edware mpaye efise untimi koti otwedwa mponyankopon ansa na waye bibia akra fehye obade nsa ansa na ye bia no akasa for ya bom paye enyam ka oso ne asase wura ami ye ofri tetente de da so onyame na nim na chi obiare ne ho ami de ope e na oye ono ne ode ne ho nyankompon basayi adom Sikadwa Nyamekese odi mu na ya bom paye ma se che ne nsi na program nkoso otie ni bia wotie bia ma ne nya sempa emfiri ya ho na bibia obi ahwe bia de do obi akoma so ma na nye yie na ma TV nso enkoso na shira TV so said dan da nyina program wetin akoso obi opesu ho apenim de otimi anya bi wo ha madawase so ama bibia kama wadomti anya ho ewo eye Sikadwa Nyamekese di mu akra mante tegali di mante obofo di mante atiaframa di mo ma anya kom ye adwuma yesra mo ye adwuma mo anya kom yesra mo eni de kwan so ye adwuma ye ba adwuma ba de bia ni ebi ni bre wata ase okusie ose osore ya ba de nti na osore de podua to no kon so esumdu a sabi ayese pra no ohu afase a wada mesra wo me anye kom me da asesema ti na asum kwan so piao akra mantete garedi mante bofo di mante Jesus Christ di mante Jesus Christ di no bonyame di se Sikadwa Nyamekese na adifo no obi osoro me sori bompa ye sre osoro nyankopon o se me frɛ me nyankopon akra enipa bia nante wo ne nyame di mu se de o ka se bonyame na me so me bonyame ne nhwɛ ate se difo bi ka no Bible mu o se momfa nsungusu na me mmɔ me nyame din se eye na ntwenu won hye a odifo bia nante wo ne nyame mu ana sebi twedwa mponyankopon no ene ne nante kofi obisa me epacho me da se ade nyina niti nipadua ati yi yesi nipadua nipadua efiri uti kosi ona ase na hefa ena yepani eyi nipati enipati na yepani se evi ko ba ebe wo a etire na dika pie mo enti ahoma abo omo nyina ya die no omo nyina afiri mi wura mu ura mu ade bi efiri osoro ase ade bi o home won bia no efiri mi wura mu sa na ade ne tie sa no bi obusa se hwan ne wura otehen na nabosuo etesen kofi me da ase mi wura ne Sikadwa Nyamekese ono obo osoro ne asase ono obo osoro ne asase na obisa se otehen epacho otena body nyina mu ade bi ehome bia otim enti obisa ano ya metime dia ma twere de se na Abraham busa nse na wo ne hwan wo se miara ne miara o ka se meme ne ye wowa ana yawe eno no na humia wo hume Moses busa na wo se I am that I am minti eye sa mpeni nsem wi bida o me sha se me di me papa achi kwabra sare di emu akra be obi akra oba be bo mu chia minti hu mpeni nsem se ye wo eye nyame bi ese Sikadwa Nyamekese ade a ye be kan se abode nyina ewura obo ade
na ye den e na wo say nyame no oni Is Sikadwa Nyamekese. Kofi me da say we intelligent question me pa cho me ba wi ase sem be di adanse me wi ase me ba ye on say e wi ase ansa na be wi ase e se wo hu botaye nti ade ba wi ase wonya hu botaye nti aba wi ase wo ni problem e se obi hu botaye ode ba wi ase ti me hu me botaye jira ho akra so hu ni botaye e wi ase bia no akwesi tu kutawa was say before you trigger an enemy you must have a point and also aim. Without a aim, how can you reason? You must aim and trigger to your opponent. Was it we are saying also or drain na unya eye bibi esi weni so. Then esi weni so. Say nti na me say we are say na wo kwa. Pe bibi si weni so ate. Ansa na sebi. O ma home so. And also re say me ko pa adwuma. Busa won say wo fa hen. Na den esi adwuma be na da weni so. Abrabo be na obo. O sorry here as ma sorry. Edi no de hye wo kuma mu adwemu ansa na wo dwen adesaye no na de che na de aba so sori osmada eno na papa na wadi kan de ade ato wo se enipa pe bibi fesi utrim akra Kofi batanya no ano no eno ma ne so kakra ma me wonya hu obota ya wo ni problem eso hu obota ya all right ye onipa bebre wa asase so omunim de enti omo asase so enti ya wo nko ade a wonya ba eso hu no de enti abae sa enti me hu de enti amebae na me hu me bofo ene me hu de osoma me enti me ba wiase me de adanse enye nipa ho adanse de me di obo ade ho adanse I Freddy say ono ni Sikadwa Nyamekese emre pe na oni ni bo mpu ni mpu uhia no na eba ne sen ene onya sa din say Freddy Sikadwa Nyamekese Kofi me da say ubisa sa brebe na me ne ehia ya me pa cho me nyanye mojato ameda me na yemo no na oni me dada na oyi mesi wo wode me di ato dada ene wode madwuma nso ato wo yi me se me yedifo na waye manim se twrobo enti wase me se baabi obese me se me nko hono na ese me kro dia obese me se me nka no na ese me ka enti me nsuro de odasane be ye ena me nsuro de ekọ ene de eba efisa me wodom bari ma bi a wogina machi enti Kofi wabisa asem se ebrebe na mehia no Kofi meda me yefro meda me na yemo no na me nimu no dada no wono nsu ni me dada enti me wiase me ba se mbe yesu nsumdwuma eno na mgusu ameyi na bra ma me di hu no se yefre ne sei Kofi okenka Bible no Haggai chapter 2 verse 8 was sika ne dwete media se so bisa akora se sika ne dwete ye wan dia obeka se nyame dia na nyame ben wo bo ne din on say obi abo nyame din ye be sha se obo nyame din ubo wedi nyame bia wodin token ka Psalm 82 no a wo se nyankopon gina nyankopon asafo mu ene wo bu nyame na ten ti nyame ben wo kan wo asem no ya wo enyame ni nyina wo ho enye nyame ba akopɛ na wo wiase enyame dɔɔso nanso yo mu supreme ya wo kɛse ono ne wo ba ade no ono na ade nyina free ne mu ono the all source enti ono no ti sika akonwa so ono nko na ti sika akonwa so enti ono ne friend Sikadwa Nyamekese ohuni da Kofi ohuni da 24/7 wow aha me ba yi so on ka me ho a me ntimi ma mo se ka kire nse me wrade me nya nkropom me no nante me hu da o se mo se obi ntimi nyina manim even po esema pokra na otime nya nkwa mo se hye ne se wo hunu enu kra yesi netiko o se tewo baabi me awan mo se akra matao akra me si matao o se mo se o ye hye so beso hu me o se yo o se na se asase wo so ye o ntime nyina o na o shrei o wia kase etwam mo se Christ kai meni mitimi nyina na akra se utime gina ho no anyewu Kofi me da se obi enu so esi wo nyame de omu ne se wo se ma mfre obi a untimi ma menchen Moses nyo na kofre ne nyame no nyame na fre no ti da bia me ka asem bi se ye wo de nyame afre no ene wo de nipa afre no ene wo de ono ankasa afre no me ye the chosen one I am the black Messiah
Wow. Enti na make catch us me yesuma me. Me yesuma for na mba asase so. So this is the time wa me suma piem. Yen hwa de wa ase ewiase ba ase se yebedi de yen kwamreti wa bi no de amaye okwa ecclesiastes so me wo mra me di kum mra me se mra me de bo ade mra me de yese no me twe ya mponya nkropon a meti asase so asase ya na yaw se ena me de ade me nya se ni patontomu wo hye e twe ya mpon be na nyamekase no e de esum ena ode ma se yembe som no na de no se nipa da se ne yembe yo no asase so Kofi me da se what be say asempa me pato yaka esomo a enya esomo ni Christianity Islam anyway eni nyina sa esomo ya obodi nyina eye man made eni pansa no adwuma eni panse hyeye eno nyi obo ade enye hyeye enti obo ade te we onye Kristoni obo ade onye Islam obo ade onye Hindu ni eno onye Buddhism obo ade ode ne ho wo spirit. And to can John chapter 4 verse 24. Was in Yami home. And to a biblical person also a home in Ukrim. And God is a spirit. And in Yame only also one religious God. Or a God and away Nyamekese. On say, ya can't send me say Nyame. O can Yami a won't carry. And to say, o can say Nipa. To say Nipa bebre group on our call who will be. Says ya meba dwumamu hayi ye onipa bebre wo ha sa me pe Kofi Asubante ba meba mu nyina agu ho ne abisam se krache wo ba wo hwe wan me se me hwe nipa ye ne atia nyina nso ye nipa enti nipa no mu dia ye na wo hwe sa what na me cho na se enti obo ade no ode ne ho wono ni sika wura na sika nso no obo ade no onipa bi a wasase so bi a se sika no obotomu a onse no oboto nipa bi wo sura se biara ani sika na nam. You see the root of money is evil. Kofi mama nka no kura bi nche o se Bible na enkrofo kenka ya fa no wake up no Bible holds keys. Bible ayansafo etese mobile phone kuta wo na password da so wo phone samefa na password da so na mpese me de frame me yire ofia me pacho metimi afre no just me unlock password no me anyi password na free so me ntimi those who be betimi afra mama peke but some ya me operating phone no enye ye because of the password enti ye won crofo pio ho a omo afa Bible no e de aye wake up wo kenkai ba wonim de wom onte ase bebre nso kuta Bible ba wonim de wom on kenkai ne de ne se me sofo se we se ha Kofi mama nka no kora nche o se ewiase e wei da bia mekase obi biara ode ho to Bible so twentwa bia wo ye jimifo. Oh yes, I'm telling you. Oh, Debbie. Oh, Debbie. Coffee, TNA. Me pacho TNA. Oh, Prophet Is Sikadwa. Yay. Me say, obi bia be fa Bible. Say eno no okra age nkwa. Wo be ye jimifo. Oh, wo be fa Quran. Say eno na age nkwa. Wo be ye jimifo. I'm telling you. Hwa obi won mo say spirit bi ne meda. Wo be ko edu anadwo na obi e Bible na da ne bo. Obi so the Bible to na tifi. Nanso spirit ne fam abedan enne beda sa what na make acho no enti nyame onte bukum nyame obo ade no Sikadwa Nyamekese wonye obi a na Kofi ukura mpo efri bra o ma menyin se wo siase entwe ho abakosem enu time o ba bia waduri a Kofi busu ahodo se na ebetwo ho abakosem agum oh say bi film na di bia gina o na me ba o o kasa mate ase yen hwa de wa ase Mose na nte oninya medimu ewo Egypt okoye ena eye Pharaoh fo so ekasa oninya medimu saa so na uko English ya omkasa oninya medimu uko America omkasa oninya medimu enti ese wo nyame bebebe sofi bi wo ha se me ne nyame we nenam uko eye bosomfo wa se me ne eye nyame we nenam unyini se eye wonya medin na pese upagya ma mansa nyina ehunu Kofi se mimi nya medin ena mpese mpagya ma mansa nyina ehunu say Yahweh in the Bible. Yes, only the creator. Anameboa. Sana Christopher ka. Na other religious sectors and so almost why. Almost say Allah or Muslimi for her. Nyame ba queen. Ana odoma nkuma obia express said the otie. Sa. What you say? Men kan say odoma nkuma ote say osono. So obi gina kira ohu na ta so. And to case one describe osono, osono di oso na ta so to say.
obi so osoro ne na te se wodro osoro de osoro ne hwene te se wei ate se dro ban obi ya ne se de ose ye dai ehu ne nyame ya be sa se obobo anyame bi din ana maka che ose omu nyina ye anyame what you say no nyina so ha se enkrofo ye dai esom wo enti mi pese mi hu se ewiase nipa bia na nte onenya medim se adifo bia sha se me hyenkom na eye obi anabofo bi ne soma se menka sa se wo hyebre mu enti mi busa se enya wonya medim mu e na wo de aba Kofi me nyame odeme ye adwuma no ono the creator the all source e ho na wo ka no enti na mi busa wo no enti na me so me nya adade enya mbotre akere wo mu se de ade a me pese ye hu ye kasa eye Sikadwa Nyamekese ono hwan na ansa na obeka Sikadwa Nyamekese no ma me kodi dwa kakra bi emra bedase ewiase ye hu Sikadwa Nyamekese o ye hu Nyamekese ye se ono no bo osoro bo asase ete se na ete sen we yade ahwefo me ne we de ye bese ye kere ya adwen efa ho de bia ye kase ono miara no miara I am that I am the Satan, I am the devil, I am the light, I am the dark sa anetia na I am the Yahweh, I am the who I am, and I am Kofi Esubontin eskutu yipebre ena ete sen ada I am atia from atigare bofo ana Sikadwa ayu eye Kofi Sikadwa na mekan asante hene enyankopon aye de ne ba osoro ne asase ya ye de yesom ne wo ya asante mami e ono ana de bi eye prophet Major Sikadwa say sie ka say osoro ne asase nyankropon de obo asase tumi nyina ewura okasa obi nka bi okasa omfa na no nto efom no asafa atafre Twedwampon basaye dom otwa asa no ekoto asuo na asuo beje so otwa asa no hwan twedwampon no wose ono ne eye Sikadwa Nyamekese ahwefo ubetimi so de wadwenkyere aba na yeye ni voice audio our number is 0244840108 0244840108 misramo because of say time ni so anything na yeye ni WhatsApp audio Mr. Me nyina yenhwe na yemmo adwumadie ne enko animu saa so na adwumadie so efa support TV wetime so ahwe adwumadie wo ho saa KUMAWOOD TV na Facebook KUMAWOOD TV ubenya adwumadie wo ho na meka wo se twins powers o me so ma se me adwumadie e bro o mo se me de echina efie da fofie ezi fofie ntoata fofie we antoata edi enti na esi fofie we antoata bomodi aso be prenta for 2 minutes bi wate o mo se mo ntafo akunya so eya aba ho no echina ampaye bidwa wo ye Bronicrom pa Abrepon Harris Kumasi ya say fofu anto atawa ye entafo aso ye omo se entafo 2 minutes na se entafo ni 2 minutes na entafo ni omo se ye yare be sunsum sembe na ye de how bomodi an se omo obaba ho no mo fa haban ayi osoro mejo Sikadwa Nyamekese o ti aba mu Kofi me se ade bi ehumi bia so what eja wo o se ade bi ehum bia no obo ade Twedwampon nyankropon no wahome enkwa tumi agum o se bra no fa bi se wa yare ate o se wondo onto yare bia din aje se wagu ana se wo sabi yeso wo yekwasea unim nyansa sabi kafrache on se jimie Twedwampon ososo Kristo no bae no wansa sa jimie ni bi o sa adam o se yare ahodo ni bebrebe bo wansa jimie obabi amishia no ye kanu aka onka o papa yo boni kakra ya o ye no ka ni bebrebe owia nso no obehwe TV so a no o ka etwia onye enso de bi obetra wasa ahwe Trace power se bomodi anso obeba wate na o se inshallah entafo tumi odomanko de ache ninti no ayarasa de ofane kwa aban so otene nka bomodi so be from 0248 699898 0248 Twins Powers in the center for 2 minutes. Edusa. Mami. O say Madam Seni. E di enti na born in Samranesa. O say eye oduma nkoma ahaban edubra no ode sama for yare no. E na man for born in Samranesa. Ono no apeu no de man no Samrani o. Eye adanse a amanfo enya afri eduru a oduma nkoma de amano. Edusa heba mesha. Edusa malaria. Se pause koko na mekan ana se bi obema no ayembre odisi ano na de abunu kon oluman ade a brete bi e pa ya yawo anadwomada sa na afre me hello Mrs. O se bra
me say yes o se pacho ma me do say do menye bi na me say me pacho ai o friend no menye bi say me do bia o se ai me di sia no na na bu ye ti ba pa oba na cho MC masa ma pon adwuma nye sa nwoma no we ma de kurota bi se me yere so me say oba ya facha no wate Mrs. Susa ma me do say do bi o de ma mi ti Mrs. Susa me ye madwuma o sata me ma fa highway no so ma fa highway no so Ejen said edusa papa of frame me bomodi aso be fa edusa number na jade oye yo ho no me da na adwena me bi yere so a me nye sa nwoma no me da me yere so me pesa nwoma no me nam highway so a ma se buja no ko ma so buja Srawa, edusa number nie enye infections one no se anya se bi obai mama ye aye berenkwa no ye o se hunam dua no dia techime biere o nipadua ni mu bia no edusa se fa beda no wate o ye so amema kru go filling station wa no butu di djuma friend 0550 110 115 0550 110 115 and answer 0557 009 825 0557 009 825 na me de ko ejeso abenase yee 2 minie ehun Sikadwa Nyamekese se enyame bebrebe do edo so wase nanso aduosonson motie aduosonson ebiepie we benase ejeso abenase o ebiepie we ejeso abenase na mensa se men kan kire se ono do yusu motie aduosonson sa ne yato ne sa emrane no edi entia efise ono de oni motia ene nananom 2 mi na ede wode ti wo oso ono de enyo no kasa o oba 2 mi na no be kasa me se me de mani akohu motia na me kom se akora motia he me frame sa ye frame emmoa entia me de mo asase we se emmoa wo bre open o masetre mu no me de be brew e kwa be so me de be brew ade so ba me no me di empunimpu eti mo modi aso ni emmoa entia ni be di empunimpu wate o asetre mu we nye hu o oba enye hu o ka no wakwa o ko afakadu ko akora me de kwadu abadi na me ni bi odi na o ma obi me se akora me te wasa me te pu ni ama me drink me je ma bo moto no me se e di akora se na obaye me pu no ma kwadu me se akora me pe kwadu pu me se akora me pe moto bi me se me pe dwete e bi so Sikadwa Nyamekese me se pe dwete se Sikadwa o se kofi ko na me hirawo e na me de abete na ase na odoma nkoma na dom me yenko ejo so abena ase wate fa no number 0249 650 703 0249 650 703 o se me kan kire o se on de sunsum yare pa na ope se twere se dam se yekwata se de na e de wo sunsum se modi anasa spiritual marriage mo amoto jom na mo pese mo kosorosoro no mo pese mo stars e kosoro no na mese so bra no ni nchia se sunsum tia ewiase ase odima eye adasamama o se ono to nchia wate bomodi ase obehia no we dwo so abenase o se open a o de usu edwo so abenase na friend se open motia na emmoa entiafo aduasonson no onye na wo ho yede ne beba na so yeyo o so ba tenase motia ne sane a ka wo hintasam kire no na ono anu be kire de o so be wotu anu we yi a kire o se sika no pa okọ ya ase akra mieska obe ya mam akra komodemi obebo o se eyeye nti na emmoa ntia no o de bra nti bra na sima ka krebi no on fan enane wo hyebre de emam o waje so abrase o no butu edi njuma eni number na 0249 650 703 0249 650 703 nana de che onu nie mo piafo nana nie honu kese ye no o se de na otimi ye e de na kire wa adwen de na o susum semu o so ono ohun kwa chichiri nana nom no esen da ye kese ufurufie ba no ohun wahinta se meda wanim o so oba men kasa o na twedwa mponyan koropon no one nananom ahohom pa sebi o masane no so no o so no wankogi tumi o tumi ne ba se he family adwuma embrete wamu na me fa de ebo adasama no eno nti na ono ote wo ma o so enye ono no te wo ote wo ma se de eye major prophetic edwa eye nipa da se ne oba yo ye haw ene o ha na doson ye di bi sha aban ba wan kasa kasa ho to kra ba ho o se wiase wo to wa se bi ka frache pe bambo wate pe bambo kese efise da ye butuso ye pema da ye dibone da ye didi atem ye motokro ede eba ye ho ene ono o yere da ye on se wan wiare o unim kwan fa so ye dwira ye ho te ho firi bone ho o se bra no te ho wate de fa o tu papa firi a kwa ne ko te ho de fa o tu me pafiri a on sa be nkosi ama ho
also we de we nipa de sani bi ho o ka nipa de sani bi ho a na wa braba ye say some about o kasa kra na wa no fomfom so wo ewi ase wo say ye ni kre pe o ni kre pe ni kredie na na che say ono on fa ntro enka wa hintasem ni kre trodo friend wa 0246 014029 0246 014029 also me kan say on the odan kuma bi wo ho oba wuradan mu ho no nso wura obi da wo do bo say yes eni so be free no wa be hu nana ye be ba ho sa dan ne be betwa to afidie so de na ho ye ba so ye be po bi aba no do woni no anka ni pale chabra kire na e wo do bo ja chi gochi ye ba bo na mi ntimi mo abutere na no ye nyina ebogu ye serebo a na je se bra wate ahaban ote ahaban kasa ote ban bo kasa ote wabusuam tumi bone ete so no o de be ka no na wabo wate bra no de onpe ban bo nto achi onpe bo to bi nto achi na se bi kwase bi onfo wanya hanam otase kwase bi onfo wanya hanam the number is 0246 014029 0246 014029 Nana Bukari asoma papa ma fe wate asida na mdema wate omo mu dia bene no omo mu te so wasetene mu no papa mate se o omo ji omo from ha mu papa o se wodi wi ase no nka wo krachi na mu nipa da se na ode ase papa wonya mfie aduasa yese papa 30 Adusia is 60. Whoa, Papa was when you're Adusia 60 years. A dear beam and open we are say. No, so a minimum ye how a man ye was safe on so now how and now some up I say on so on called that. Also, any part as a near TV I say, Sinipa Bonnet for 1 hour how on so called that. Or say what to go, and then how, and then what that drain, and then it to a braboom. Then eba. Sika ebi na ede oho kyerɛw enye sika sɛ wo skaduru na mom sɛ oboa ate wanim na sika na gina de akora sɛ wo betimi ayi ama wate akora yaseda ana ede ma the number is 0244 593278 0244 593278 also wo Asuofia udu Asuofia school na government school na ana wafrɛ no usi government school na malame nene wadaruma Dome, mabao, nene, prophet Major Sikadwa, and any nation, I was say. If we are saying until we yamidimu, and I say, any part that said, I want then on the Bob Brano. So, Bob Brano, we need to me be the eta which ya. Ubiti me abwana. Sebi, ubisu, pijana, dear, nso duru ne nkokrobo mu a ye hu ne bo ene ye hu na basa ne biem na atwetwe na akom e die ntia obi won so omoyo nanso owonyame bi one nante entide bia na so mdwe no ono mpegya na de nso so hu no a de bia fiti ne mofrase ekosi ne nkokrobo mu no na ono hwaye fefefe da no hwaye de ejeji na so nyame na edom no ana na ho de ne nimdie bi ene epia no ene mejo prophet Sikadwa wa say eno na mini guso o se wi ase da we ye obo ade obo no soro gbara asase ye se bi woni din ye se bi ise o pe nyansa nimdie hunu mu ne ntiase ansa na watene na se na ni din aka kasa ho adaka mu Is Sikadwa Nyamekese ye ko apam da aka ni mu a na hyem na mi buza se hwan ni Is Sikadwa Nyamekese no akra ye kasa Is Sikadwa Nyamekese a ono hwan na ofrehe te he na etwase enipa da se ni bia etimi hye no na setrem na wonko na wo so hye no Kofi me da se ya kasa Is Sikadwa Nyamekese a enam de kan ka se ono na obo ade ono obo so ne asase ene de wo mu nyina enti one hwan no ano ye nam de ama we ofrehe me pa cho wo ye wiase nyina ade a wo ye wiase nyina ade a enti describe say aha no ofri because ofri baby a enti na maka cho say sabe sanya Ghana hankwa na wura wo anase nua wo anase moa anase nipa wo
enti me so ote na body nyina mu ti ba bi abode wo bi e home bia no Sikadwa Nyamekese wo ho ena a Christopher say membusa o say se ote abode nyina mu no oya abode nyina ewura ene se bonsam tete ye hu ne da enso de bia ni pa bonse ne pa di boni bia ye se bonsam na aye na me peda koro ba e be hia sa bonsam na busa se onua ade ne de bia de boni hye no ntimi nkasa akora se ote abode mu ni wahu na bonsam no a obo no bo to asase isu ya o se ye ndue no ofre ne de no oni de pada se de ye Kofi entina medical aka kire o se ye woni ma bi wo a ya twero e de ato ho ati se ye wo ade bi abeto na asase so kwaku ananse entekuma ya nkro ho ya tikerenkere efro de twedetwe me pa cha first na na yesusa no ya nananom sai sa anansesam we ya sedura na dwene se yesoma odam a unse sa bra na kane ani ho na light ni ho eye bobo anasa eye lantern ya kase ko wura dem na kofa bibi wodam bra kora na wusuro because ni enim se kwaku ananse no wo ko wura dem wo hwe anu asia kwaku ananse wodam ho enti me pa cho me bisa se kwaku ananse ne ya nkro hwe ane tikerenkere ne ntakuma ene omo wo hen eye no kra so omo wo ampa na da bi obi betime de nsa se ne bo se ma hia kwaku ananse wo ha ana me hu tikerenkere wa eye written word ensem bi wono mu a ya twro ese abakosem aye story ene ye de ato ama wo enti na me ka cho se so do ho to book so a at the end of the final day obey kwase what you say o bible no ankasa o kenke wa cho se nyame ne ye honhom enti honhom so wonte bookum osofu bi obeka cho se me fa bible ena mani bieye ena me hunu nyame ena o ye se oboa I'm telling you Kofi oboa honhom ni bible mu honhom ni book mu what you make at eti say obi atwa kwa me nkroma ho nsem e de ato kwa me nkroma abeto no wiase okay nka ne ho nsem ensem ni bi won mu right and betimi de bia yedai aka ho obroni friend exaggeration obetimi exaggerate niama said ya be ya bema ne rate na yedai ayede yetimi atwa ade bi ne de title bi de ato so obekwa akoro na nya title no ana nsem aya kan emfa title no kora what you make at ya ka bonsam wa why the bonsam bonsam ni wiase ye ni entity bi e friend bonsam tie aya kasa bonsam aya kasa aya abro ensem awana de to woni free tie aya bibifo na de ma broni ya kasa broni a broni woni broni anasa abrofo aya abrofo enti kasa na ewiase nyini generation bia nso ebabia na kasa nso yedai etesa first na commentators ye bobola na so bi ebo bicycle kick a ne afra na second practice akwa twa second practice obon se wodi card na benkum no kosoro ne wodi we pele ball no ekoto net a ne yebo yansam cha wa bo second practice edu ba bi no yes second practice ye mfa ne sa ye fra no Caesar kick what you say the same second practice no enti bre ten kasa no be Caesar kick no so ko gira park na obi bossa ball ni bi na kasa akwa bo second practice bo so obi atwere ne abewo akwa nanum afu papa akwa ekurase ni because kasa na edai etwam ya do fro aba be shesa kasa na nem and so ka second practice na ka Caesar kick ni nyina ade kro ya and the commentator bia obi be bossa bicycle kick no be kasa obo Caesar kick bia no wati what you say na so nkomu no na the same kasa ko vote na meje ase enti odoma nkoma no otena body nyina mu ono na wiase nyina ya ne dia so pe ba bia wote a ono ne awia no awia kase ne nyina ono ne awia no ko fi ma menkyere mu ena so ka na awia minim se awiase bia ni pefri bosumi na eba enti se bosumi me firi bosumi mu na eba bo so ye wo me bosumi mu wo eye bosumi bi mu mi gire se obi so firi January mu obi free opepom obi free ayiwo enti ne se o free eye wiari mu na wia no ne se be ye oya ana na ye de na bosome e de ye free na ye to asase se asase ye obatampa kofi me da ase we intelligent question me bo me nsem ma ti ani ye wo ma me nko na wo ana so wo ma me no wapa na wo meja ne me ma me na wo enti wo ma me e no wapa me enu gina ho a why na se so ye be ma Sabroni bodia anase se be ma bi wo no wo ne ba be ma
See, they cobra for more. You are my what? This boy is my son. And I'm a boy. Sir. Where you me ba? Me ba bema. He is my son. So Abansu Jinawa, or said, this is my daughter. Where's any do one more? One here, I won't see. Mimi free baby na meba. He is my son. Bema be a area. Bema be a area. Tie, area no, ne yere ene bosomeno. Ah. Area, ne yere ene bosomeno. Oh. Enti area na yadai, e pompe bosome, enti mamenche wade bi. Tie ne ye nya botre wa me. Hey. Ansa hwe sa ebedu bosomeno awie ya. Ansa bosomene ba, ya na efita. Ba ebedu ba bi ya friend full moon. Ansa na bosomene be full no. Awia ne ko wura bosomene mu a. Bonsa bosomene efita no na atene ya ba ekoko. Omudi je mo psimomo. Ti asam ne ye. Ebe mo psimomo. Enu ni asam no. Enu ti sa bre ne dru ho a. Obi bi onim fom, especially omo pemma. So peba. Memetimi ate okwan a won ko sunsum ni bia nchen. Wa betra wo fie. Aye wade. Ebra fu mu na duro no. Metre wade am waye. Automatic onu kunu sia wo koso ba fom. Esenyin se ba. Obanyam. Identity is sa full moon. And the first month of the month no, of next month no. Ese mo di fo mutim de enyomo bebrebe. Ebi ni de yen. Kofi ewiase we ade bi e wo wiase bi useful to mankind. Mankind. Okay. Ade bi wo wiase bi e hia me odasani na ade ba ko ha bibi ne se. Ade no onim. Ne nua nim. So obeto no bo ase ama na kire no no. Wo bi o no ase oboa. Anya no kore. Eno na kam de taw. Every say on. Yen hwa de. Ye ko Bible mu a Kristo no oni aware nase. Ni ma me ka chen say eye dokodoko na ede asa. Obai na no se ensuo we. Eno muma na ye hina. Eno obo mpa egusu na ede. Ebe ye alcohol. Pacho what ase? Owie no. Eno kan say na sasa enka adi papa we wo ha. Enko me anum sa ensa we. That was the first miracle wa. Eye Yeshua Mashiach eye. Me pacho what ase? Ofimiti o. Ye hwa de ba ko ha. Odifo bi wo esore ya. No aka asem we. No aka asem we. Ebe wie kire nyina wie no osa kondam ne Bible no say Bible no kranka nya ne kure. Na mebusa mo say semudifo a mo wo eye amansan na say Ghana man nyina. Mo nim say dukro bi wo ho a adenti na mo ma eye enipa dasani edi adwado asase yi so. Ebi jibisika, ebi dada bi, wo wi oso no me kirao akwankire bi. Fadado ko bo we kwanta na so ko yese ubewie na ene eye ye nananom som no ayepe ebedu wo se twen na boso me ntimi enyina baabi ansa na metima ye bibia ma boso me we de mitimi nye ensu oto ntimi nye adwuma bia de e ma bibusa me sa nyomo we nyina ya ade bia ehia wasetere ni mu a ade na aye adifo no so no motutu ni pasa Kofi medase mamenka asemi nchiro se religion ena ama nokore ahwe ase ebe free wiase. Who can cry? Some Isaiah chapter 59 verse 14. Or sin ne. Tine ne efredi eko. Okojina chichichi. Ade bi ya tine bi ntimi mem. And na nokura hwe ase wo bedwem. Kontompa ma na musu di ade. I'm telling you. And no kan nokura kire nipa, enipa so onya dai, omfa. Wono na nanom ho na di ka ba wi ase. Oh. Wono twa asa no. Omo na twa asa no. Na me mesukito yipa bre. Ade a wona nanom ba ye. Me mesukito yipa bre, musu betwa ye. Ti asam ye o. Ade o na nanom ade tintim ho. Wo ba ya so na nanom ye jimifo. Omo ya bagimbre. Ma ye misa se, wo na nanom time, any ye time. Hwan mo no mo ho eden. Hwan mo na nim nyansa. Go to Bantama se see ye. Na na kwabo hene si da bi. Esi Bantama wo for revolt anasa wo free wo call house en hono a friend parliament or the for parliament wono ubonkum su sei a dying wom em say 99 is 100 bedrooms and na yesi enim nyansa wo obetimi konya plot of land what's it dying kase pa wo ye hero e 6 bedrooms horo kakraka ho danim wona nanoma ba na ma to wo sori a wo se wona nanoma ya bagimbre akwa wona nanoma fa so eye niam ma nimdiye baaye wo se de omo ye no eye fon wo mpe enti kofi me pesa me ka bibi kire ni pase Bible no say yenko gina tete atempon no so yenko bisa baabi akwa papa ne da
Kofi, if you want to be one, ask one. So person you be this obi. Oni pa bia ye di obi nsam. Samado ko na nanum sumua. O konfo bi be fa na konfo noche. Konfo noche tumi o de ne ba ye adwuma no. Me pa cho tumi ne ba na ncha nyu onu an kasa na kire no. Konfo noche mpo on master. I'm telling you. And your friend say. Eno de ayaba ko so ma nyina ba yedai. Yesi e ko tin wa ukugwa. Enti ka hu se konfo noche nyu onu an kasa na sore ya. Oba konfo noche obi na tete no. Sha. Obi na kire no kwan oba fa so yesunsum nyuma no. Ama na eyi. Take Christo so ba no so ne master. Onu so on master. Oni pa bi on master. Eja ne pe. Enti enyo. What na make catch we? Oni pa bi on master enti Kofi enye nipa na ema no kure na ho. Hwe o Kofi ma menka bibi nche o se. A time will come on. Ya hwe ya ye nyi obi ma ne mo obi. Na me busa se enipa bia na so onya sunsum. Kofi oni pa bia wo wi asem ya ye sunsum. Na obede hu se o sunsum. Kofi enye se ense ohunu se o sunsum. O ye sunsum. Mimi tu obeni. Wo ye spirit. Na me ni afira. Kofi obi o asase so bia bayifo. Enti me tu wo me yesen. Kofi me se o tu o ye bayifo. Me ye bayifo. Ma chu de dua na ote ase no. Me sukitu oyi pebre. Ma chu de dua na ote ase. Wona me kasa nka de dua asem. Hey! Me ana metibe kire. Utimi kire kum. Kofi ekum nye. Odoma nko obo ne so na asase enipa wo wi ase nyina ne dia. Sha. Enti yenkum nipa, ye nipa yie. Ma me mfa no nto. Me pesa na me ka asam kire odasane a wo tie me. Kofi wo bie ki bi se adan na difo nka no krenche nipa. Kofi nipa na akoboa no no. Wo yi wo yam nyina aboa no. Ebe wi eche no odo atotankuru am. Wadi emenu ya no ma menyi me yam na memoa no obi se wanyi obi ya tio ya de atesem na eti ya se Kofi Asubontenye me ba Kofi Asubontenye chen wonye ade bi ya kire se onye ade bi a me hwe bi ya Kofi Asubontenye otimi yama me na ma mto nyimbo me papa ye yen kan bebro na me bone ya edi pada se Kofi Asubontenye ye kan bebre papa ya mi ye ya Kofi Asubontenye yen kan ye yoy me bone ya edi pada se ni o kan bebre bi she papa bi on o 125 mi drum se olumai me ntia se wiase ni pada da se ni eti we on obey na doye obey de moa but ye ni tuntum kutuwe bi ye ni bone kutuwe bi e wiase mansa nyina bete bane adoye wa yesa ni pa no onkai Kofi awreho se eno de babu nipa no ho ka fato abo akrama because krama won sabio krama won kai eche nipa e wo so beto abo akrama na so be fa no yonko papa no na no so be fe wa no dia Kofi ka fa ba bontri me na be ko sene na sane yeso so ma abo akrama aduane dida krope obetimi asomo 3 years ba de manipa aduane ni 3 years na da krope fom no 3 years adoya aye ni nyina won kai akra yemfa course be 5 pe na ahwefo no a omuti no ebi so no mpese mbusaw eye Sikadwa Nyamekese no kwan fa so a omuso be ba be som no na muso nya ni monyam enti aduane ma mohwe eye prophet Major Sikadwa na ye ni di dwumadie ya bie phone line atum osu betima ba dwumadie so de kire wa adwen so ana de kire wa adwen osu betima ede ebusa we eye adesua we nya girigidi so udi nyoma bisem a men kan sem bia mebo me Kofi Asubontenye me say yesua de eye asembusa onte ase a na wabusa we nya gidigidi o say ono wahwehwe na openimdie nyansa ohunu mu ana ohun say obo ade baako obonidin ne din di Sikadwa Nyamekese ne hum nyina wa abode nyina mu na eje ni padasani na opene kure na obehu ni kure na de so opene osunsum eni ndukuru mu be pato ye ne sa Kofi sanete sabi unye kwase nkotena fi nkodi emebetena kan se okosom nyame also opene osunsum ni ndukuru mu na eni padasani atia sei ye di sunsum akra majo so udi ni bebe okasa free aba majo se obru na foma me ho den se twere ya no se esie no okra maninko tieti waso ha asome de nyina na waka no nyina na waka no efrise obade wote ni huma nyine mo wote ni bibie mo na ye nipa no na yakwapo ye hu bibi se no kra ye ni mo hu ena ama efa baby ye bre
Asumdue nka papa. Yedase. Asumdue nka papa. Anya Mesia no cheche. Na yenso atwimman yenye bi fantu etrim. Oba so da wa yeditiawa na onua so abem no so akere na adwen mra na etia ye. Hello. Udini bebe okase free. Hello. Yes sir. Good evening. Good evening sir. It's my Bukado. All right. Bukado. Okay. Let's go. Bukado. Me minute. Bit prophet said, not my fan one thing, but not popular. Between our board in this now, we have that award. Okay. Mate, all right. Also a problem wa war ho na what say na o ka bibi say award we beti ma kire. Ye the number no betu bia why? Eti emre semu no ye bepon a Smela no afa the number. Hello, good evening. We didn't be okase free. Hello, good evening. Yes sir. Actually, Femi Apostle Magibro. Oh, obofopa. Bibacha ma mfa musuma no fa ko ma etwa pon say ma fe no. Omra me da yimu. Mihia na tweti. Edo ara biti. Mu. Ricardo. Onyame nipa we de pese me che ma drink akra. Okay, akra. Did you pese che ma drink akra say? Also according to Bible. Bible say you don't your counsel. Then you na what time yi. Na me show church na o kan so muka issue go mu say enka wo de be boa wo nua nipa no enka wo de tokra na ya mpa so wo so. Enne Bible nsem no kan no so no enye sa na tie. Nti be dan na yetimi edi so ana say yetimi aye de Bible no che e say say de yenye no. Obofo ba sa dia e de bia obofo enka say ya na de obofo gira wa ya mame me fa to mention ho twere na sa ka bibi say sebi so o de be ma eye edi pada sa de yadie no ana wo ho be di ka fa ka man krama ni me ba cho me boa no wa say na ni nyina so de say me fa to say so twere no mu no Bible ni mu no o se say de o de be ma eye pa so o de be ma hwan po o se say de o de be ma hwan so ka so be boa nipa so de ma krama twere no Kristo ka se bi wo ho o se emfa nipa manu ane e man krama mo o se emfa nipa emba enuane eman kramai na hono opa chere sei okay gentia no ka che kon say mencha we say oba na obeye saade no oti ase na me fa say o fa na say sare netie de ne ho ti manya kopon so ati ase woni mbi fu e fesi wa beboa papa mesre wa we nyame anim on so ba ni ta no kan ta no ono so ka say we di bitum di say any pa di ya enkama so di ya tiam pro na yesu ka say ampa ya say we kwa no say uji so nti di oba ko pe ne be pro say ni pa ma ko me te me so say mo juma no so entin but ye be boy nyina ne say em pai bonen to boatie medase menu ya Gabriel facha me say wantimi am yanka say because emra ni esusa. Hello, good evening. Udini be okase free. Ye fa last call de emra fie. Hello, hey kiss na no diun. Hey, agro ni yede sa na emra ni so ye ketu bi. Hello. Yes sir, Pacho ode me last call. Udini be okase free. Pacho me de I cannot use my food. Okay, ngrabim. Akram yanko. E o chia me ofa, u chia me ofa aye ofa asamu aka kire no won kwabrim. Ka yen say kontomire na asa. Omrem bi. E ba jo na mi ta ko se. Do over there. Over there tina ko mo ba to biti na bo bi nyina ya. And no, we are there in the David Afra. Obi ko twa ubia. Na je wo so na no. E boni ante ne. Obi ko twa body. Obi ya ko twa ubia. Me so no. Na mago de body na be tutu. Ana me so no. Oba de na body ne ma. Ite no e boni na nya boni.
Bedase onem last call obeyi wa no medase mentimi fa frefo ni biem momfa nche na emre nsemu no papa de number beto na musuma fa musuma frɛ na ye adisua no mato aso ho akra yemre fi so tie nsem se ni bi papa yi o say of free mo sorry aye mampo nsuta nkwabrem no say asa obo ade tu na body nyina mu a na wotwa body a sebi okum obo ade 2 papa bi say sebi se de oka no se de oka se ka obodu beboa eyini pa de se ne dia nka fa bo krama no na me busa ne se o se ne mame esuma ma ne ko eye Kristo nchen na o se ondo wa mama eye na busuafo na mama ya eye papafo no oba ma adeboyefo no de ho so ka no me busa se adeboyefo no oba ye dia na enkrama no one hwan mo me da se akra sa question ni me pa cho minu ya no obisa nice question but ade ba ko mo ne se so obi kasa ontie ba bia nipa na kasa fa ansa no wanyemu asemisa onse na me kasa esase ebuo nipa but a time will come one hwe yia yenye obi mane mmoa wo bi efi se obi ba woncha mo yi oyemaboa no no ebe wi achi no emmoa de beboa no nyina onse me kasa mi se obebuo nipa saa for 3 years fom no ba ko pe papa ya ye na 3 years ni nyina onkai ba ko pe no do beto tankuru em na me do me ka say me papa ye yo ye nka de bebro na me boni ya ye ka say ya mo nipa akramna ne ya ye be ye ko yes ye ka say Sikadwa Nyamekese a emfa na wo na obi pewa emfa kofi me pa cho me okuma se sokoban petuda sokoban ekuro kese na ne bro no ba ko e friend petuda e ho no mo na me wo e ho na me butu a me ya sori na the woman say every Sunday bia na me ya sorry. Okay. Na me sha sorry I say 8 o'clock ma pon 10. Hey, just 2 hours pe. New king, new law. Me sha se no pa 8 na ma pon 10. Enti wo tena fie say wo twen na botan wa ba wo mra na me wo fie dadaada na me gima home. Oji awo. Kofi, adwuma bia wo soro ase bia me wura na eye. Tie ni ye. Me de ne say me tonchia. Obi hwem na so problem bi ebi o se me president na adie wo ba me no be ko Supreme Court menyo taku menyo sempoa yenko Supreme Court yakoto nchia me terms and condition utimi meet ya we na modi president a wo de be ma me na Supreme Court de ne stamp ayede esi so menyo taku nyame yo adom na be di president wi a fama de ayede e ma me ba omia Akufo-Addo Alankash bacho wadarma wabi kwa nato we nyese bi asabi mofo kutuku aso de ofre kufe obi wo ho a beko obi wo ho a wo se me pe ministerial appointment waye bia abana mfama no bra me no beto nchia ya beko ebi a court anase bia me pese me di MP bra what the mecho ya se me yare me chini a me yare me nya yare sa bra me menchi ato no Kofi wo ba so no me beto nchia me ko abam police station bi apebi ya yanko ne yanko sensan menyo otaku menyo osempoa wo yare ne bia obi yare da brochire ohia chese ya declarence obewu memi po bi obewu me na metimi yakoyi obi free hospital edene ba manim nipa ya declarence obewu dana no asore no anya nkwa enti Kofi adwuma bia no amenya bie na ya ka awo kora de awo de eye bonus okay me ye bibia bi so obi da brochire wo yare oba ya eja be kwa akosa ne yare ya to nchia anti atomidiwa no ma police station na court ma meja pade exchange is no robbery yo enku bi o yesi waye ayede mama no na me nka no wase emrepam no ye besa hia se enku no ye betu na obi pro no number na say Kofi me number ye 0553 011 926 0553 011 926 the number no screen so no obetimi afa e friend eye major professor Sikadwa papa yi no ka kire so oni urade otumfo agya no obasa ye adom no odoma akoma do bakon Sikadwa Nyamekese no oso wode na ehia mpu ni mpu wode ye enwuma bebrebe e woni nkyai oso ono de e nipa de se na ote ase e de na e kire wadwen so de na e hawo oso bo modi ate enkase bibi ni wiase se bibi eni wiase akabe wo da ka wontu prumu hwepe no se o yare se bibi wo hinta sem oso de bra ene ne nkase kakre ene mbo mpu ni mpu e wo ye sokopa petuda akra ye ko last word Mr. Famna me last word ni yesi afiwe mu na eja ka kire me se afiwe ensuo beyiri o Ghana basa adentira wo se enipa ni abode ni nature ya abuse nature
enti afi wei ensuo be yira for my Ghana regions ni bebre especially abonten ebekum krofo papa JBC en afi wei 2024 2023 yeah okay ensuo ya Canada dada my message bi e wo me YouTube no so Sikadwa Nyamekese TV e wo YouTube all right matu ne din the return of Christ okay yesi afi wo man na jaka tell me say Vatican City to me ekuta no as religious power no afi won sa ese obedia bibimem okay and so be pe details na tie onko me was ya can say YouTube okay Sikadwa Nyamekese TV onko tie the return of Christ ya breaking news bebre wom na aja say wa hini bi ote na sase so no ma kwame galam say ne yesensuo water bodies are yes no coffee afi wa himfo be wu foken we are bom network obekum mo nyina medas ministers and as a regional ministers and am penifo na ehye galam say achi a o me yesen nyame abode no afi we enye easy 2023 2024 2025 a revolutionary year enti enye easy enti ohini bia wo tie bia on take note of it omo me nyai sa water bodies na yesen no if so hono ye nyankopon tena bia ensuo bia kenkan Bible no say nyankopon ne e wa asuo pii so ye kwa no enti metro sa message we e de ama ahemfo ene empanifo wo mamu sai mum ye nyie nsuo yie anya sa dabi e de asem bebre Oma obani yi sebi obi de ne moja ebre ebeto a ode ma wada sama yeso yeto aso yi yetwasa no mi asuboti ketewa no oyi pebre no me kire bode ho no na me susu agu yi me ne frame esukutu oyi pebre e de hye konkro no ene na me no hia ene me hia eye efie fofida eye echina no makramo peace bye bye me dase me ne eye famous eye the chief producer uma o ba bia o bia no me chiao famous never we to short video ma Faustina o US sanso na ma Joyce Otema Ekwiatema ebe mo bia no insuranka mudi no we twa ato peace bye bye There so much bread. Na matena se na mohwe me KUMAWOOD. Be di dwumadi ebero. Oto ne din ewiase na okwa. Abusua, ojutum se ewiase na okwa dia. E ka hu se ewiase yo bo so ne asase a owura. So owura dia na wo mra ne amane a odidi so. Adeche ne adesan yewi. Adeche wo mani pada sani na adesan wo ma odman ko na odidi ne dwuma. Ebere nwura odi pada sani pentem etu ni prum efise bibi wo ho. Edi na wo ho. We kire me say ewiase na okwa enka eda anka entuprum bibi wo ho enti na eda yetue eti ka me won na me ne mejo prophet Sikadwa afesa ju ebi nso tetenche de da so onyame na nim na chi obiara ni ho